بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى هي رحمتايكو كم آديت تدو هجرة مغرب نماذ فهم ممسكتوغا كوي جندا تفسير كلاهوغا أقول من باهدك كبن أسفا واني سورة البروج والسماء ذات البروج مي سورة تفسير أقول لكتو أد ميرج فراولا فشاكتو مغ kuring algon me suratu ga iswadiya firawalta kurugatakan algon hadang akola dena ad misurang Allah subhanahu wa ta'ala fattawa famani planet tak very udu gandaba huwa wahi kurabam was samaa'i dhatil buruj al buruj ay planet ta ehme ma uduga man Allah subhanahu wa ta'ala wani planet tak labwafa tharita ke labwafa e taritaka e planet ta gandaba Allah subhanahu wa ta'ala huwa wahi kurabani wal yawmil maw'ud adi wa'du wa gamba duwas gandaba huwa wahi kurabani mane ki qiyamat duwas gandaba huwa wahi kurabani wa shahidin wa mashhud adi qiyamat duhun Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga heki wa farataka heki bebe farata gandaba Allah subhanahu wa ta'ala huwa wahi kurabani قتل أصحاب الأخدود أخدود أهل ورنن الله سبحانه وتعالى لعن اللباف كم بيان قرباني أد أخدود كي أي ديغا كونيفاهن والغلو النار ذات الوقود أي والغلو كتريان أميهم غاديان أندا هوري ألفان تن أليه النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود أدي أي والغلو كباشاكين أميهم إشين دك كل برانتي تبيه وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود مؤمن ديرتبا اي والغنو گتريان الا لا مؤمن اي عرفانو گتريغا ابامهم دي اندم اد ابامهم مهورها انياتك مؤمن الدين هم اكن سببكي مؤمن الله سبحانه وتعالى اكونتك قبولك الله سبحانه وتعالى دين قبولك گنتي بكمتك ابامهم گندي مؤمن نن ابامهم دين دوكلا emburi murtaddu majbur kurwamum e majburi taka bonu daba bonu lemumum emi hona kiyaman tarikan ada nukurumum ema fahum majbur kurum ge gotum emi hon diritibba e alifa nganu ge teriyang ellali wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum e babi hon mu'minu ge kiba mi badalu nuhife illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ebami hung Allah subhanahu wa ta'ala yang imam bi kamataka menuwi ehen kam mu'minun ge hame ekani kushaka befawani ebami hung Allah subhanahu wa ta'ala ge ekawatakan qabul kurum alladhi lahu mulku samawati wal ard Allah subhanahu wa ta'ala ki uda bimugawa huriha takicce milku wadigamba ilahe wallahu ala kulli shay'in shahid ebami hung mu'minun nang ekuramun gendia huniha aniyataken Allah subhanahu wa ta'ala ballwa wadigembe Allah subhanahu wa ta'ala ekaman hekiwe wadigembe adi kafiru wi mi hunnan ekamuge badal Allah subhanahu wa ta'ala debbane yafahu e aniyakuri mi hunnan Allah subhanahu wa ta'ala angawani tibami hunnan adiwes tawbabu muge fursat ibote wahi qurbani innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat hamakashwarun mu'min firhenunna mu'min anghenunna efada boreti adiyata dimmihum thumma lam yatubu ebamihum e kuli kusha tauba nuwajja kama baninama falahum adhabu jahannam ebamihum na jahannama ga adhabu hutte
ولهم عذاب الحريق أدي بين غديان هلوهفا أريفان غدق إبامي هن بين دنبي عذاب دب منتانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دم فه إيمان بصالح عمل كريمهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إبامي هنتكا سورجي دشون فين آرتا هنگا هن سورجي تمان الله تيار كربا فبه ذلك هو الفوز الكبير أي بروج ما كاميابيكي دين يفه وحي كرباني إن بطش ربك لشديد هم كشورون كاليغفان هدما گنگلوبا إلهو गे بدل हिप्पवुं ei varugadagen ba badal hippewumake maneki mushrikun mu'minuna deterega efada bodati aniyata kuramunda iruga Allah subhanahu wa ta'ala ebami hunna fursate debba fa evani ebami hunge kibam badal nu hippawa ebami hun dukollaba fa evani ebami hunna fursate debbu mataka ehennames Allah subhanahu wa ta'ala e muhlata hamabumun ebami hun hippawa hippewun ei varugadagen ba hippewumakam bayan korba wahi korabani inna batsha rabbika la shadid hama kashorun kalegfan haddawa gengluba ilahuge badal hippewumaki varugadagen ba badal hippewumake innahu huwa yubdi wa yu'id Allah subhanahu wa ta'ala insanun netumuge tereng wujuda gennabi ilahe adi insanun maruma fahu emburi danjeheni wes Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratashe wa huwa al-ghafurul wadud Allah subhanahu wa ta'ala insanun nakurebe kufa fatafussawa insanun dake nuhanu lobi wedigamba ilahe dhul arshil majid ilahi arshi geberi ilahe fa'alul lima yurid ilahu irada kurabba fi kum kamin ilahu kurabba ekamakan huras elene ebes faratenne yafu Allah subhanahu wa ta'ala algon men handa ko debani kurige baying ummatahu ga mihunga tereng baying ummatahu ga mihunga waha ka egotum wahi kurabani hal ataka hadithul junud lashkar tahu ga khabar kale fana hamen asfawe fir'auna wa thamud fir'auna thamud baga ga mihunga waha ka kale fana hamen asfawe to ad fir'auna ki kahu kama fir'aun ga gata Musa alayhi salam wada gannamu fir'aun Musa alayhi salam ga da'wat ad-dogu ko sihur waring ekko gen ebami hun labba sihur haddagen ehennamas e sihur waring amillian Musa alayhi salam ki tedweri rasul be kare kan qabul ko e sihur waring Musa alayhi salam ga bas qabul ko Allah subhanahu wa ta'ala yang imam be sajida kuri hisabun Fir'aun ehuriha emmen qatul Qur'an kamuge inzar di emihun emburi murtad numun emme fahun emihun qatul ko sadiban erwa arwa hedi ehuriha wa kata ken algon membani kuri rega fila waluga kiyadifa yafa Allah wa hikurabani Fir'auna wa Thamud adi Thamud bagage mihunne ad Thamud bagage mihunna ki ei algon memmikiya madain salih nuwata Hijaza urdunna demeduga onna hisabu gada kakiyaname a Tabuk sarahad Tabuk hangurama hingi sarahadduga ei Makkage hulangu nuata Madinage hulangu uturung onna rasha kakiyaname e rasha kiyani hijre veskiya adi e rasha Thamude veskiya adi madain salih minantakun nandeifawe ad Allah subhanahu wa ta'ala ebami hunna tedumagu dekka umataka rasul bekala kufanubi Allah subhanahu wa ta'ala ebami hunna tedumagu dekka umataka fanubi rasul bekala ki Salih alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ewahan ke bayan korba ki Qur'an go wahyi korbani wa ila thamud akhahum salihah dem fahe thamud baga ke mi hunge gata ebami hunge akh Salih alayhi salam wadag nabiy قال صالح عليه السلام ابامي هون غاتا بداغم بدال وني يا قوم اهرنگ قوم غميهن اعبدوا الله تبامي هون من الله الكن خالص قراشه ما لكم من اله غيره الله سبحانه وتعالى في حق وكن الكم به اله كنوه ما لكم من اله غيره افلا تتقون تبامي هون توبه الله سبحانه وتعالى تقوى بري نوانن هي at ehen kamun Salih alayhi salam ebami hunga gata badagen ebami hunna gowala bani Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kurma u'budullah tiyabami hun alukan kurumuga Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kurashe adi tiyabami hun Allah fiyaba
tiya alukon kurangen gule buduta du kollasha ege sawbaki ehed nun kama banina tiya bami hunna borati bagemba gellun talibigen gadan den Allah subhanahu wa ta'ala e thamud baga ge mi hunna debba fawa ni'mat salih alayhi salam e bami hunna hadan koddebani vidalwani wadhkuru tiya bami hun nikan handuma kobbalashe iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad 'ad baga ge mi hun ge fahun man Allah subhanahu wa ta'ala tiya bami hun khalifa kurbiye maneki 'ad baga ge mi hun e bami hun ge gata man Allah subhanahu wa ta'ala hud alayhi salam fanuba e bami hun na dina gowalaba ehennamas e bi hun hud alayhi salam ge bas dogu kurumun man Allah 'ad baga ge mi hun halak kurbiye halak kurabuma fahu den mi fursat debani tiya bami hunna thamud baga ge mi hunna tiya bami hunna tedumagu dekke umattaka man Allah salih alayhi salam fanuba fiye tiya bami hunna salih alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawanta kaman e gowalaba tiya bami hun Allah fiyawa alkon kurangen gule buduta du kollu man e gowalaba ehen kamun salih alayhi salam ge bas qabul kurba tiya bami hun Allah subhanahu wa ta'ala ya birwati washe واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض أدي بمتي كمان الله تيبامهم بار وركربيه تتخذون من سهولها قصورا هما بنتكم تيبامهم غنور هذا مغنديه وتنحتون الجبال بيوتا أدي فربة تكنداغن إبامهم جهدا مغنديه bodati farbata tak kadagen ebami hum gehada ulunu bodati hira kanda kandagen ebami hum beenun gotaka etanuga gehada ulunu ehembima Allah subhanahu wa ta'ala barabar werikabe devwa fa wa bayen ebami hunnaki ehennamas samud bagage mihun ebihun gata salih alayhi salam wadagen islami da'wat ebami hunna hushalu bum bes ebami hum inkar kuri ebami hun salih alayhi salam ge da'watan inkar kuri at salih alayhi salam ki ekarefan rasul kabagam fonubu muga kurin thamud bagage mihun ge emme sharaf veri insana ekarefan ki buddhi ge gotum arahun nabi bekale ebi hun ge terega debiha ku masala jehi babawun ufedun kam gavinames nuata debiha ge meduga ararun ufedun kam gavinames e masalen hallu kurma bes ebami hun annani salih alayhi salam ge gata ehen kamun ekale fana ki ei emi hun ge ras ge fanu kamuga ebami hun hadan tayyar wa fahutta Allah subhanahu wa ta'ala ekale fan rasul kamagen fonu bani komme kas salih alayhi salam ebi hun naki em kuriga emi hun ge gatuga waram buddhi veri wara tedu veri wara qabul korave bekale waran ihtiram korave bekale ehennames Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawantakamuge risalatagen ebami hun nahame wadagen buma akiga ebami hun salih alayhi salam ge wahaka dogu kuri ebami hun salih alayhi salam kan imanen nuwi emme fahun ebami hun iman nuwe ebi hun salih alayhi salam challenge kurumuge gotun ebami hun bunani e salih timam men kale fanan iman wana emme goten eba ote e gotaki emi hon dakkani bodu hilagande dakka fa emi hon bunani mi hilagandun jamale nukubejje kama bani nama adi e jamalu wanjeheni ma bandu adi banda dihamas wefawa ege banduga jama ma bandu e banda dihamas wefawa jamale mi hilagandun nerubafikama bani nama timam men kale fahanuge da'wat qabul qurbanam mane ki kale fahane ki teduweri rasul be kare kamuga adi kale fahan tiya vidalwa gota timam men Allah subhanahu wa ta'ala ekkawantako alkom kon hadanam komme kas salih alayhi salam emihun ge gatun takrar ko suwal kurabi tiyabami hunna timam kale fahan ekan koddabba fikama baninama tiyabami hun iman bananto emihun ekamuge yaqin ka dembumun den salih alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuka du'a dannawani ad ekarek faanu ga beenu fulakabi ekan kurabbagen namas ekarek faanu ga qawmu ga mihun etibi andirikamun neruba hidayatu ga alikamu ga teriya gendabuma ehembegen salih alayhi salam warak ginan Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuka du'a kurabani haddawagen guluba ilahe timan karek faanu ga qawmu ga mihun imam bumattaka emihun ebuna hiragandun ma bandu jamalen nerubadde
komme kas salih alayhi salam ifadan du'a kurabbamun gendabaniko Allah subhanahu wa ta'ala ekarege faanuge du'a ijab kurabi du'a ijab kurabba kulli yakan ekkala hilagandun warugada adegwafa den nukunnani ma badu jamale banda dihamas wafawa jamale konfada bodu mu'jizatetto insanege hita tasawwur kurwena kametto bodu hilagandakun jamalen nukutun ei insanege hita tasawwur kurwena kahala kantatakennun ehennamas Allah subhanahu wa ta'ala ge kuladum takan Allah subhanahu wa ta'ala salih alayhi salam ki tedwari rasul be kalekan engeu mattaka ekarege faanu ge qawm gami hunna salih alayhi salam ki Allah subhanahu wa ta'ala fonu bi tedwari rasul be kalekan yaqin koddebu mattaka e bodu mu'jizan e baami hunna debbi komme kas e jamalu darubuma guligen salih alayhi salam e kalege faanu ge qawm ge mi hunge gaatu ge bidalwani ya qawm e timan kalege faanu ge qawm ge mi hunne hadhihi naqatullahi lakum aya mi Allah subhanahu wa ta'ala ge jamalake lakum aya tiabami hunnan mu'jizat ge gotuga Allah debbi echike tiabami hunnan Allah subhanahu wa ta'ala ge kuladum takan dekkewmataka adi timan kalege faanaki Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun fanubi rasul tedwari rasul be kalekan engawmataka tiabami hunna dekkebi warugada mu'jizat kemi ehembima tiabami hun mi jamalan ebbes aniyaya nukuracce fadaruha ta'kul fi ardillah e jamalu bimum benun tanakun kewmat tiabami hun dukollashe fadaruha eti dukollashe ta'kul fi ardillah Allahu gabimun eti benun tanakun kahadan dukollashe fadaruha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabun alim tiabami hun nama e jamala gellumen nudecce e jamala gellume deepikama balinama tiabami hunna ben derivi adhab Allah subhanahu wa ta'ala devafane komme kas ebami hunge gatoga den salih alayhi salam edi wadagen kamaki هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم عليم كوبيكاس اي جمالو فيمبون ادوس دباش اي جمالو فيمبو دوهو تيبامي هون ابس ولكم فن بوچه اي جمالو بينم بركه فيمبون دو كلاش اي اندوس اي تيبامي هون فيمبون ادوه ادوهم تيبامي هون بينم بركه فيمبو مي ادوه جمال فن نبون جمالو فن نبو دوهوغا tiabami hunataka kiru eg faratun libene adi tiabami hunnan etabbawaru manfaataken e jamaluga faratun libemun dane komme kas ebami hun ewaha kataka bes qabulen nukuri ebami hunna borati begamba faida ta kuramun gendia e jamal fem boy boy fa ebami hunna kiru demun gendia ehennames ebami hun e jamalaka e jamal maranula ebami hunnaka madakun nutibun komme kas ebami hun salla ko farevi e jamal marala komme kas ebami hun faqaruha ebami hun e jamalu khatidiye fa asbahu nadimin den emi hun fahun hitam korabe kamugabi komme kas e jamalu khatiduma guligen salih alayhi salam ebami hun gaatu ka bidalwani kuriyan way tindu wasterega tiabami hun gamacca kofa adab as tiabami hun halaku gendale tiabami hun intizaru gatibesha komme kas e jamalu maradu mafahuga den emi hun revi sidriyatuga salih alayhi salam marala salih alayhi salam marala fa ekalek faanu ga ahlu werige gatuga timam mennakan ekalek faana vi goten nenge kiya dogu hadan ebami hun rawa foti komme kas migotam mikam befawani ko Allah subhanahu wa ta'ala hain udumatin salih alayhi salam e khabar debbi adi devu mafahuga man Allah ekalek faanu ga qawm gabihun halahu kuraba salih alayhi salam adi ekalek faanan iman bibihun salame kurabi ehem begen Allah subhanahu wa ta'ala mi ayat ko mi wahi kurabani fir'auna wa thamud hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud lashkartahu ge khabar kalek faana hamen asfa beto fir'auna thamuda mi baba mi hunga wahaka kalek faana hamen asfa beto at mi ayatu ga fir'auna thamud ga wahaka bayan kurabumuga defa jabe
ಫುರ್ತಮ ಫಾದಾಯಕಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಸ್ಲಿಯ ನುವತ ಹಿಂಹಮ ಜೆಸ್ಸುಂ ಹಿಂಹಮ ಜಹುಂ ಹೋದ್ದವಾದೆವು ಅದೇ ಕಡೆಗೆ ಫಾನಂ ಹಿವ್ವರು ದೆವು ಮನೆಕಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಕುರಿಂ ವಡಾಗನ್ನಬಿ ಎಮ್ಮೆಹ ರಸೂಲುನ್ನ ನಬಿಯುನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಸ್ರು ದೆವಿ ಫದಾನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಬೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಸ್ರು ದೆವ್ವಾನಕಂ ಎಕಡೆಗೆ ಫಾನಂ ಎಂಗವು ಎಕರೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಕುರಿಂ ವಡಾಗನ್ನಬಿ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲುನ್ನ ಬೆಸ್ ಹಮ ಮಿಫದ ದತಿ ಉಂದಗೂತ ಕುರಿಮತಿ ವೀಕಂ ಎ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಮೀ ಹಮ ಎಕರಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಮೆದುವೆರುವೆಗೆ ಉಳೆ ಕಮೆ ನೂಂಕಂ ಎಹನ್ನಮಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ರಿಸಾಲತಾಗಿನ್ ವಡಾಗನ್ನಬಿ ಕೊಮ್ಮೆ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲಕ ಬೆಸ್ ಜಹುನು ಹಾಲಕಿ ಮೀಕಂ ಎಹನ್ನಮಸ್ ಆಖಿರುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇರಾಹುಂಗೆ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲುನ್ನ ನಸ್ರು ದೆವ್ವಾನಕಂ ಬಣಿ ಅಂಗವಾಫ್ ಅದಿ ಎಕಮಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕುಳದುಮ್ಮಂತ ಬೋಡಿಗೆಂ ವಾಕಂ ಎಂಗೆವು ಮಿಗೊತಂ ಎಂಗೆವು ಎಕರೆಗೆ ಫಾನುಗ ರಿಸಾಲತ್ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವುಮುಗ ಎಕರೆಗೆ ಫಾನಂ ಇತುರು ಹಿವ್ವರು ದಿಬಿಗೆಂ ದಾನ ಅದಿ ಎಕರೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಅಜುಂ ವರುಗದ ಬೆಗೆಂ ದಾನ ಅದ್ ಮಿ ದೆಬಾಮಿ ಹುನ್ವತ ಫಿರೌನ ಸಮೂದ್ಗೆ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕುರಬುಮುಗೆ ದೆವನ ಫಾದಾಯಕಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಬಸ್ಫುಳು ದೊಗುಕೊ ಎಕರೆಗೆ ಫಾನ ದುತ್ತುರಾಕೊ ಎಕರೆಗೆ ಫಾನ ಮಲಾಮಕೊ ಜೆಸ್ಸುಂ ಕೊಂಗುಳುನು ಕುರೈಶುನ್ನಂ ಇಂದಾರ್ ದೆವ್ವು ಕುರೈಶುನ್ನಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಂದಾರ್ ದೆವ್ವಾಗುತಕಿ ಎಮಿಹುನ್ನ ಬುರೆಂ ಮಾ ವರುಗದ ಎಹೆಂ ಬಯೆ ಮಾನಕಿ ಸಮೂದ ಫಿರೌನ ಮಿಬಾಬಾ ಮಿಹುನ್ನಕಿ ಎಯಿ ಕುರೈಶುನ್ನ ಬುರೆಂ ಮಾ ವರುಗದ ಬಯೆ man Allah subhanahu wa ta'ala ebami honna ma gina ni'mat debba ma boda baru irkan debba fa wa bay ehenna mes ebami honna edebba fa wa ni'mat taka ebami honna edebba fa wa baru irkama eku gaves Allah subhanahu wa ta'ala ge ayatan inkar ko Allah subhanahu wa ta'ala ge ayat dogu kon hedumu Allah subhanahu wa ta'ala wani ebami hon halahu kurabba ehemma quraishun nan inzar edebani e quraishunne තියබෑමි හොන්න පුරෙන් මා බාරුගද තියබෑමි හොන්න පුරෙන් මා ගින නිඅමත් දෙව්වාෆාවා එහෙම් බයකු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි හලාක් කුරබ්වාෆේ තියබෑමි හොන් තිය උළුණු ගත අල්ලාහ්ගේ රසූලුන් දොගුකො ඒ රසූලුන්න ජෙස්සුන්කො ඒ රසූලුන්න මදාමක්කො ඒ රසූලුන්න අනියාවරිවෙ උළුමුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි තියපුරෙන් මා බාරුගද එහෙම් බයකු හලාක් කුරබ්වාෆේ එහෙම් බීම තියබෑමි හොන් හලාක් කුරබුම බස් Allah subhanahu wa ta'ala kuladumanta bodigimbe adi halak kurabam mes kurabane ehembima ehisaba kantata diumuga kurin tiyabami hum tiyakura gona ta dukalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge basfulu tedukurash ehennames ebami hum Allahu ge ayatakan iman nubi rasul Allah wahyi kurabani balil ladhina kafaru fi takdhib adikiyetta mihuriha hekita mihuriha wahakatan Allah subhanahu wa ta'ala ebami hunna bayan koddebuma ekigaves ebami hun tibi dogu kurmatiga balil ladhina kafaru kafiru mihum fi takdhib ebihun e dogu kura kurmatiga emihun demitibi Allah subhanahu wa ta'ala ebami hunnan ehuriha hekita ke dakkawa kuriga ummatahuga mihunna kantatta dimavi gotuga wahaka bayan koddebba hedumum bes ebami hun ebami hum Allahu ge ayat takan iman nubi ebami hum e dogu kurumati ga tibi Allahu wahni kurabari wallahu min waraihim muhit emi hum kura huriha kame Allah subhanahu wa ta'ala furiha ma denwodi gembe Allah subhanahu wa ta'ala e ilahu ge malaika bekalum medwir kuraba emi hum e kura huriha kankame fotuga liubamun gendabe qiyamat hum Allah subhanahu wa ta'ala emi hum hisab ballawane hisab bello mafahuga Allah subhanahu wa ta'ala ebeabehun koffawa kantattakan ebamihunna jaza devane bal huwa qur'anun majid Allah subhanahu wa ta'ala ehuriha kama bani mativeri begamba qur'anuga liyuwa fe fi lawhin mahfuz man Allah wani e qur'an lawhul mahfuz ga rakatir kurabba fe ehen kamu Allah subhanahu wa ta'ala ge ayat takan inkar ko hadami hun dannashe
Allah subhanahu wa ta'ala ebamihun dulen nukurabban ebihun kura huriha kankam Allah subhanahu wa ta'ala mula denewri gembe adi malaika bekadum medwer kurabba e huriha kamen ebamihun ga amal tahuga fotuga liuba mungendawa adi efahu Allah subhanahu wa ta'ala qiyamadhum hisab ballawan hisab ballaw mafahuga ebamihun kula kantattakan Allah subhanahu wa ta'ala jaza debban e waha katan Allah subhanahu wa ta'ala wani kiit qur'anu ga bayan kurabba fa e qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wani lawhul mahfuz ga rakatari kurabba fa kuriga ummatahu ga mihun ga macca bawale mi foy kamuga wa taurata injila zabura mi fotta ebe amihun amille badal kon hedi kamuga bi ramas mi qur'ana ki e badalu ebbes mi hakan e ka badale gerwena echennum e Allah subhanahu wa ta'ala rakatir kurabba fa wa fate e fata badal gano maki e ebbes makhluqaka kuladana wegimba kamenno at miha hisabun mi suratuge tafsir numuni insha Allah ta'ala algon men dem fashani suratu tariq was-samai wat-tariq mi suratuge tafsir ehnamas mi suran algon men fashani insha Allah ta'ala mian haftaga Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmennaki hiyo bas aha hiyo bas qabul qurabe kam gala bashi amin subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته